أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بل ما أسلم يوم بلا جنفو مؤمن بتفسير القرآن الكريم سنفه فوريت من كفه. Alhamdulillah, angunye demenyine minge katanga usazi ka Europola, angunya ira la ka foko any Europola mishara warek na be million binani ani million kele. Alhamdulillah yore shoba kono kaba kono makobe bara fitino na porque ka dafa. Konna na yasaro wari min kumba mbolo koro ode kunye 25 million mogani million duru. Angu nyo verso sotiguma angu nyo demenyino fana bla grupo ka kunya kalo fla de la dam kalo fla ngondana. Alhamdulillah wari mi ni anya soro ka di mogoma ode bena 6 million 600 million waro ani wa keme ani wa muwa okonnana balma de fana ye million fla juru donna donc wa bela jelen tara ke million segi ani wa keme ani wa muwa anyo sara sotiguye dan bidon na be comme hakimi sallallahu sotiguye de 33 millions 600 million bisaba ani wa keme ani wa muwa. Alhamdulillah be comme jurumi banna bidona bela jelen farale ngonga ode million keme million kononton ani wa bisegi 9 millions 400 mille ode jurubi anna bidona o jurumi kla fanflana mumbani sotiguche o 7 millions 400 mille million wala ani wa 400 mille wa bisegi we haketo million wala ani wa bisegi ewa mun fana juru do na o million fly abela jele meke million kononton 400 000 francs ani wa bisegi donc ore juru bana bi doina wa ni shoti ko ye kalo fla da matuguni donc konna na medde menyini ko ya kata balma bela jele mseki seko ke choka mina na sewe mo miye warinto 9 millions 400 ni mo mseka sara ewa notira mo saranye banyina la fa la ka hono khoya la ka be mo drame kelembo kataba fo mun ye chama bo la ka sala ko jannatul firdausi banyine ala fe ala de bise ko be rajina na ka to ko soli teliala ala ko no anye salli ala muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.